ngwaneso ya ratehang ka tswela pele le wena le thuto ka thuto ya ka jeno re bua ka Jesu o botswa ka bophelo ka morao ho lefu. Jesu o botswa ka bophelo ka morao ho lefu. Re nka taba ena ho mareka kgaolo ya 12 temana 12 ho isa temana 27. Thutong ena re kopana le boemo bo Jesu a boelang a etsetswa potso ke ditho tsa lekgotla la Bajude e leng Sanhedrin. Nakong ena eo Jesu a leng ho ka hara Jerusalema e ne le pele ho tshwarwa ha hae. O fumane dipotso tse matla ho tswa ho ditho tsa lekgotla la Bajude. Sepheo sa dipotso tseo e ne se hakalo hore batho bana ba hloka tsebo, empa e ne le ho mo tshehisa ka batho, le mo tlotlolla instead le ho mo nyenyefatsa, haholoholo ho matshwele a ba bonang a mo latetse. Jwale ba batla ho mo hlahisa ile a sa tsebeng. A re etse mohlala. Ha o bala ho mareka kgaolo ya 10 temana 2, o fumana moo a reng Bafarisi ba tla ho yena ba mmotsa ka ho mo leka, hona monna o dumeletse ho hlala mosadi wa hae. Ke potso ena ya temana 2 ho kgaolo ya 10. Hantle ba batlang moo. Ha re shebe ho mareka kgaolo ya 10 moo temana 28, ba re ho yena, ntho tseo o di etsa ka matla afe na? Matla ao a neilwe ke mang ha o etsa ntho tseo? Hantle ba lebeletse hore Jesu a reng ha ba araba. Ba batlang hantle ba ne ba batlang. Ha re shebe ho mareka kgaolo ya 12 temana 14, hleka ho a re lokela ho ntshetsa se sa re lekgetho, kapa ha ho jwalo na? Re ntshe kapa re se ntshe? Mohi le wena momamedi wa thuto ena, ke potso e jwang eo? Hantle ke potso e jwang? E batlang? Hantle batho bana ba botsa dipotso tse jwang? Ena tla hopola hore le ra buisana ka yona thutong e fetileng eo ileng ra bua ka yona. Seo ke lekang ho se tiisa mona ke hore ha se dipotso hobane batho bana ba hloka tsebo. Ke ka lebaka la hobane fela ba tlile ba leka Jesu. Ke ka lebaka lena moo Jesu a ileng a re, le ntekela nna. Hantle lekgotla le la Bajude e leng Sanhedrin le entswe ka bomang? Le ne le entswe ka bomang? Ke batho ba boemo bofe ba neng ba etsa lekgotla le leholo la Bajude na? Le ho bonahalang le tsona le ntse le tsoma le Jesu ka dintja le dikatse. E ne le bomang ba etsa lekgotla lena? Le ne le hahilwe ka batho ba mofuta ofe kapa ka batho ba feng? Ha ke re tabeng yona eo hona jwale. Taba pele, re ka bua ka mopriste e moholo. Hangata ho thwe ke the high priest. Yena e ne ba yena modulasetulo wa lekgotla lena ha le dutse. O tla hopola hore nakong eo e ne le Kaiafa, e ne le mopriste e moholo. Ditaba tseno ka di fumana ho mareka kgaolo ya 12 temana ya 47, 59 Ista le 65. Ba bobedi e ne le baprista ba baholo. Bana ba ne ba kgethwa lelapeng la mopriste e moholo. E ne e ba ditho tsa lekgotla leo le leholo la Bajude. E ne ba mopriste e moholo ya tshwereng ka hodimo, mme ba bang ba ntseng ba kgethwa hona lekgotleng lona leo, hona lelapeng lona leo, e ba baprista ba baholo, e ba ditho tsa lekgotla la Sanhedrin. Jwale mokgahlelo wa boraro e ne le Basadusi. Basadusi bona e ne le ba tshwereng matla a lekgotla leo, mme mopriste e moholo o ne a kgethwa ka hare ho bona.
ditaba tsena o ka di fumana kgaolong ena ya 12, temana ya 18 ho isa temana ya 27. E ne le batho ba sa dumeleng tabeng ya tsoho ho hang ya bafu. Bana ba sa dumele boteng ba manyeloi, ba bile ba sa dumele tsong ya bafu. Mokgahlelo o mong e ne le Bafarisi kwa bone. Bafarisi bona e ne le ba hopolang hore ha ka ba boloka bodumedi ka hohle, ba boloka molao wa Moshe, batjho jwalo, ba kenyeletse le dintho tseo ba reng tsena di tswa ho batho ba bang. Ke tse neng di bolelwa ke ba baholo. Le haeba ne di sa ngolwa, di se la molaong. Mme ba ne ba re bona ehlile ke batho ba kgethollehileng ho feta ho batho ba bang, hobane bona ba tshwara molao, ba tlo tshwara molao wa Moshe ka moo leng ka teng. Ebile ba bitswa ba ikgethollang ho batho ba bang, ha ba tshwane le batho ba bang. Mofuta o mong hape batho ba bang hape ba ne ba di mona ke ba Herota, ke ba bone. Number 4, ba bone e ne le bana e ne le Bajude ba neng ba tshehetsa sohle se etswang ke puso ya Sesare. Herota ona entswe morena ke Sesare, a tswa ka hara Bajude, e le Mojude a entswe ke Sesare hore ebe morena. Ka lebaka leo sohle se tlo se etswang ke kapa se bolelwang ke Sesare, ona se tshehetsa ka hohle e le yena ya neng a le ene. Jwale ka mona ya neng a le ditulong mono e ne le Herota Antipas, e ne le yena nang a tshwere moo. Karolo ya botshelela e ne le bangodi. Bangodi e ne le ba rutang molao wa testamente ya kgale. Ba bang ba bona e ne le Bafarisi, e ne le tsona dititjhere tsa molao. E ne le bona ba neng ha ho thwe bangodi ho tlile bana ba toloka molao, ba bolela hona molao o reng. Jwale ba bosupa karolo ya bosupa ya batho ba neng ba etsa lekgotla leno ne le baholo. Bana e ne le ditho tsa lekgotla la Bajuda bao ba neng ba sa wele bopristeng ka tsela efe kapa efe, empa ba kgethuweng mohlomong ka ho sheba hlompheho ya bona kapa ka mokgwa ba ratwang ka teng. Jwale Mareka o re mothating ona o atametswe ke Basadusi mona moo re batlileng teng. O re mothating ona mona o atametswe ke Basadusi, bana e le ba latelang hore mmele ya batho ka mora ho lefu e ka tsoha. Bana ba latela taba tseo, ba atamela Jesu, ba eteleditse pele tumelo ya bona, mme ba mo botsa ba re ho yena, potso ena bana ba e nka ba e shebile Deuteronomy kgaolo ya 25 temana ya 5, moo teng ho ngotsweng taba ena. Ekare ha moholwane wa hao wa monna a shwele, mme a siile mosadi a mpa sa ka siya bana, moenae a nke mosadi wa hae a hlahisetse moholwane wa hae bana. Taba ena re bona mona e hlaha ho kgaolo ya 12 temana 9 ho Mareka, empa hantle ehlile nkuwe ho Deuteronomy kgaolo ya 25 temana 5. Jwale ba ne ba botsa ka ditaba tsona tseo, morena ha ho itswe ke molao wa Moshe taba ye, wena o re na o reng ka taba ena? Ehlile Moshe ka nnete o ngotse jwalo bukeng. O na ngola ka lebaka la tse latelang: ho boloka thepa ya monna eo ya shweleng, a e bolokehile ka hara lelapa, ho kenyeletswa le mosadi wa hae. E ne le lebaka leo Moshe a ngotseng taba ena ka lebaka la yona. Modimo o na laetse taba eo a e ngola ho Deuteronomy ka lona sona seo. Sepheo sa bobedi hore lebitso la mofu le ntshetswe pele ka hara lelapa le ha a se teng. Wena moithuti momamedi wa thuto ena,
o tla dumellana le nna hore taba ena e ntse e le teng dibakeng tse ngata ka hara setjhaba sa bo rona le hona jwale. Ka boyona ha se ntho e mpe, ha se ntho e mpe ka tsela efe kapa efe, empa e ka fetoha ho iswa bobeng ha e sa tshwareha hantle, haholoholo ha ho sa dumellanwa hantle le mohatsa mofu. Ho tshwanetse hore mohatsa mofu ebe o tla dumellana le taba yona eo e ka etsuwa, e ka ntshetswa pele jwalo. Jwale ke ne ke re ha bontate bao ba Basadisi ba qeta ho beha taba ena eo ba bileng ba re e tswa ho Moshe jwalo ka ha e le jwalo. Jwale ba se ba etsa setshwantsho ha ba qeta ho bua taba ena, ba etsa setshwantsho se bolelang ka monna ya ileng a nyala yaba wa shwa, yaba ho kena moena wa hae le yena a nyala le yena a shwa, hwa kena moena wa hae le yena a nyala a shwa, ha kena moena hae le yena a kena a shwa lenyalong lena. Ba ntse ba nyala mosadi ya le mong. Jwale bona ba botsa hona ka letsatsi la tsoho, haeba Jeso ntse a bua ka taba ya tsoho, ka letsatsi la tsoho, hle ka ha o le jwalo, tsohong ya bafu mohla ho tsuwang mosadi eo e tla ba wa ofe ho bona, ha e le mona ebile mosadi wa bona ba supileng. Ke temana ena 23. Jwale ha o bala temana 24 e re Jesu a ba araba re, na ho lahleha lona ha se hobane le sa tsebeng mangolo na, le ha e le matla Modimo na? Seo Jesu a se boneng mona o lemohile tahleho e kgolo e teng ho batho bana ba tlileng ka pele ho yena. O re tahleho e ke hobane na le sa tsebe mangolo na. Seo Jesu a se makallang ka banna ba ke hore bona ka bo bona ba tsejwa e le babadi ba mangolo a halalelang. Ho tla jwang ha ekare ba tshwere mangolo fela, ba tshwere dibebele fela, mangolo a halalelang ha a re letho ho bona na? Ke mona moo a botsang na ho lahleha ha lona ha se ka hobane le sa tsebe mangolo le ha e le matla a Modimo na? Hona ke thuto moye motle ho rona bohle le mehleng ena, hore ka nako enngwe re ka bona ka nako enngwe batho ba bangata re tshwere bebele, anthe re siile se tibileng sa Modimo ka hare ho yona. Ho rona ebeneng ha re bone hantle hobane ho patehile ho rona tseo ngwana Modimo a di bolelang ka nako yona eno, ka taba yona eo. Ebe re tshwere bebele, anthe re sa utlwisise hantle tseo le Modimo le di tshwereng bakeng sa rona ka hare ho lona. Taba e bobedi e bolelwang ke potso ena ya Morena Jesu ke hore na ho lahleha ho kana ha lona ha se ka hobane le sa tsebeng matla a Modimo na? Ke hoba le sa tsebeng matla a Modimo. Matla a Modimo a supa hore bophelo bo teng ka mora ho lefu. Bo bolela hore bophelo bo teng, matla a Modimo a bontsha hore bophelo bo teng ka mora ho lefu. Ka lebaka leo moapostola Paulus o bolela hore e fela batho ba tla tsoha ka morao ho lefu, hobane bophelo bo teng ka morao ho rona. Paulus o re ho lengolo la pele ho Bakorinte kgaolo ya 6 temana 24 o re Modimo o tsositseng morena le rona o tla re tsosa ka matla a ona. Modimo o tsositseng morena
le rona o tla re tsosa ka matla a bona. Ke itse ke lengolo la pele ho Bakorinti kgaolo ya 6 temana 21. Taba ya bophelo ka morao ho bophelo. Taba ya bophelo ka morao ho bophelo lefatsheng lena ha se taba ya rona ka bo rona, ha e tswe ho rona. Ke re taba ya bophelo ka morao ho bophelo bona bo re bophela lefatsheng ha e tswe ho rona, ha se matla a rona. Ya tlisang bophelo ka morao ho bophelo bona ke Modimo. Ke Modimo yena fela ha rata jwalo. Ke thuto eo Morena Jesu a e rutang mona hore hela bophelo taba ena ya lona na le fela le nnete le hobane le lahleha ka lekale hobane le sa ka la utlwisisa mangolo le be le sa utlwisise matla a Modimo. Taba ya ka nqane ho pheleng ha rona, ho tsweng ha rona ka mane ha se taba ya hobane re na le matla hodima yona. Ke Modimo fela ya nang le matla hodima yona. Ke kopa ngwaneso thuto ena rona ka jeno re eme mona. Thuto e latelang re hlile re tla ya ho temana ya 25 moo ho hlileng jwale re tshetsetang ka boteng ba taba yona ena. Morena ka be le wena hao ba ka Kristeng mo